Kamayan na ka, immortal apan nakabalin. Anak ko ang prinsipe. Mapanakon, amak na ari adi Diyosen ti amin. Laglagipet ti amin abilin nyo. Nariribok ti planeta adaga. Nupay kasta. Namnamaag ti panagsublim. 5, 4, 3, 2, 1. Pugpog! Idisuna! Ay na ay! Lakay akon! Ngem kayat ko pa iti mangilaban! Ah! Idisunak! Ay! Ha? Indisunak nga paisaw? Ha? Ay! Imposiblay! Alipogpog! Di nang iwas-wawas-was ka niya! Ang sa anak-anaan, ano? Oh no! Natayak ka din! Ay! Si bibiyag ka? Tao? Nambaan! Nagsusoon iti lampok nga ulaw ti makitak! Ay, iso nga tati nagsaaw! Ay! Saan ang anambaan? Sino ka? Alipogpog! Wen gagayem! Dayta ti paulo to'y kabarbaro. Ken na isalsalomina at drama iti radyo. Ngayon kam isang bay kada kayo. Drama pinartuat tinalipugpog nga utek ti may saman nurat. Drama ngayon kay pakangigan kadag iti imposible apaspasamat. Ngem mangibati met iti gumilgilap nga adal. Ano da duma? Kat makapakigtot, makalyaw, makapasuron. Ken posible pa'y ngagkatawa. Ti oray masikog ngagpaspasikal. Amin dagitoy, kat mabali na mapasamak, iti asinuan, amang tarabay kadag iti istorya. Iti pat nakigasang-gasa, ti immortal, hero, dito'y drama kayo. Alipugpog! Alipugpog! Naimbag nga oras yo amin kagayem. Isagot mi kada kayo ti kaunaan aparang, ngayon kam pinauluan iti tao, anambaan. Tampok itangal daw, dito'y drama tayo. Alipugpog! Ay, asino ka? Ay, sus Mariosip. Ay, imbati lakit di ti alipugpog day tao. Ay, tao ka di. Ay, asino ka, kunak? Sumungbat ka! Ay, kasla matamot tinwang dagiti mata na! Ay, apod Diyos! Ama Mesos! Ay, itala makakita iti kastalang ati parswa. Ay, nagbatad anambaan ti makitkita anakatakdar. Nagsaka, nagima, ken lampong ti ulo na kasla na ito onlaan. Ay, magnan! Ay, nagbabasit, dagiti adang na. Saan mat amatil ko dagiti tomeng na? Ay, saan? Di nakasitgan! Ay, di takalang namban! Nagyasi. Puro kape, dagiti pagkurab na. Asino ka, kunak? Apay adi ka matagsa, o. Ay, ako, Diyos. Yadayo, nakiti day tapar siya. Di mo itulok akam matanak. Mawatak ti saom.
Mawatan mo ti sao? Ay, Juan! Itay pa nakasasao ka! At kinawatan ta. Ay, hanya kita tinabyan day ta. Agay-gayim ta. Di kagbutong kanya tao. Hmm? Agayim ta. Anya! Agkadkadwata. Sumurot ka kanya. Huwag mo. Sumurotakon ka. Oh, Ah, agpili ka. Ah? kwa! Ay, makamuditan. Makigaya, makan kwa na. Narigatan. Ang mga nagkamutkit di day toy. Ay, kwa! Sika, ti sumurot kanyak! Ay, nagbayag ang magna. Takasano, nagdadagkat mat dagiti sa ka nagmagmak na. Ay na, nagbayag ka mat amag na. Adayo pa iti pagnain pa. Sakbay ang makasangkot tayo di balay ko iti pro. Ha? Ang mukha na pigsa ka. Ama bubod. Apay nawitan na kon. Tapno makawit ka dagos iti balayaw. Anya? Ibaklay na kon. Ha? Nalag-anak laang. Itaon na kuman. Katawan mo ti adon na ikapot iti bagay. Nagkutong ti bagay. Dahito lang mat-adda dito'y babatin na lukman. Ha? Ha? Ay, apay na ito makitak day ta. Ha? Ay, kaya't mo asawan. Dakal mat day ta akas iti kadakal ti olom. Temporaryo na daytoy. Ibaklay na kon. Uray kat nalaganak lang. Sige. Baklayan ka nga ro, na kaslan ang baan. Ay, umay ka. Ha? Hop, hop, hop. Ha? Ay, naglagan ka nga, paiso. Kaslawan mo't dagsan mo. Unak lang arudin ang nalag-anak. Alam? Intay? Manapuri na! Manapuri na! Jesus! Manang! Oh, bundad, adik, ada ka matan. Ayan di kinayom apagsungrot nga eh. Di mo kinunam amapan ka mangayo. Nagalipugpug iti kabakiran. Uray lang natiritir dagiti. Nabwala kayo iti pangayok ko ba? Anya? Anyat kinunam? Nagalipugpug manang. Nagpigsa jay nakitak na lipugpug. Himbaglat nakadayawak. Kat di na kinakop. Ha? Nakitam? Katnuanan day jay. Angin nung nagbatadmot dagiti bulbulon. Kunuan niya pa yung dagiti nakitak na hinakop na. Agbalbali sungsong dagiti may taytayab. Kasta. Ay, Diyos ko. Imbag atasaan adito'y kabalbalayan tinagnaan na. Namin ano matlakuman nga inswalit na dagiti nagatap iti panaw ababalay tayo. Tinaunay balay tayo Narupukon dagiti diding na atid abulo. Kun dagiti adigay. Naikali dalang. Nalakalabag utong talipugpug Ay, manang nga asimat ket iti na marswa. Di na tayo mat nga tabaybayan. Ayun gayam. Ayan ni Sunay. Ing kasuruto ni Jekarayan manang. Imbaga na itay bigat. Amapan ag sayot iti bunchek. Anyan day jay nga anak ko. Ha? Bundan. Kita ti lumabas. Ni ama bukod. Ano na ti imbaklay na anambaan. Nambaan aya. Katno. Kaslag damat saka kan ulo na. Sasayon mo't asaka ka noon. Nagbatad anambaan. Ama bukod! Ano dito anambaan? Aday ka. Nang rikepak. Ay,
Sana rumba nga makita da katya sino man nakapuro ka. Nakita na tayo nalabsan ta. Namban ko na bay. Day tangarod. Kasanon no umay dito'y dayjay. Ket makita na a tao kagayam. Tao ka anambaan. Ay na. Ado ti bagakken ka, ama bubod. Dumug ka. Tapno makaamamunak na imbag. Wan. Ibagam no niya kakita tinabiyag. Saan ka kabuteng? Imbagakken ka daytan, itay binaklay ka. Naggapuak iti sa bali alubong. Anya lubong? Sa dino dayta? Iti labos ti uyang. Labas tiyo yang. Ay, dinak man lukwan. Dumug ka. Kat mamati ka. Kalpasan na. Agkid daw kanto iti anyaman akayat mo. Ta ipaay ko. Oh, di mo kadipat dyan dagiti imbagak, ama bubod? Kinunam aputot na katiari. Asino nga ari? Ti Gijo Santi angin. Anya? Lakla kayo ganakon! Dinak man lukwan! Patyan na. Ay, ibagam tiyag paiso. Ano saan? Isubli kay di kabakiran. Tadagi tilagan tulisan tilokwam. Anak lang arudan na patyan na. Ay, awan gayam. Anyat nagan mo. Di mo pa imbaga kanyak tinagan mo. Ha? Jak amang? Ha? Nay, talaga mang lukloko ka. Eh? Panaganan nak, Kasta. Tangay bulastog ka. Panaganan kalagan iti kulas. Kulas? Mayat? Kayat ko day tanagan. Sige, kulas nga rodan tinagan ko. Kulas! Kulas bong! Ha? Kaya't mo masilpuan ti kulas iti kulas bong! Ha? Kulas latan. Ama bubod, dumngag ka. Ado pa'y ti ibagak. Kaya't ko amaamuamon ti amin may papankanyak. Tapno marugyakon ti misyon ana italag kanyak. Misyon! Hmm? Agsasaw nga tayo iti pudgo da ito'y. Amo na ti balikas a misyon. Kas iti nakaipasungal ngalak iti gubat day ta balikas. Nupat yan nak. Ado ti bagakken ka. Ama bubod. Awan! Sige! Ibagampay mo nga day ta. Tadumngagak! Sa taket gaya man. Tasyak tinapili man nagpakitaan. Ulitag, ama. Si kalaeng ti makaam mo iti maipapan kanya. Namnamaham kulas. Anya talaga tinagan mo ya. Pinanaganan na kon. Isun tinagan ko. Ay. No kapadak lang at dagiti gagangay alalakay. Tinakyasan da kan kulas. Ay na, naimbag ta naturedak. Maingalak. Awan kabuteng kon iti daytoy akalakay ko. Ay, ure kagubal ko itan ni patay. May turad ko.
Uray di mo istoryaan. Amok ti amin ang naglasatam. Anya? Ay, Kas iti pan nakabalin ang naibalkot kanya. Mamimpulaw ang nasidsidap ti panagkitak. No idilig iti panagkitayo at tao. ha? Mamampulo mo't laang ati kabaalak adungag. Kadagiti uni ti anyaman nga adda dito'y rabaw ti daga. Mangag ko dagiti uray saan ko akayat adanggan. Makitak dagiti uray saan ko akayat akitaan. Ha? Ha? Kasano dahi ta? Adda anak iti makon ko na a superpower. Naidumduma apan nakabalain. Tanuan niya ti pan nakabalain nga addakin ni amak. Isumot ati addakan niya. Ay, at tilamam! Kasta kadimot tilang ati amam nga ari ti angin. Saan? Tauray siya. Saan mo't aday ti makitkitam ita? Tipod no alanga. Anya? Ipakitakan ka tilanga ti amak. Ama. Nga isumot tilangak. Iti malikod. Anya nga tati aramidin na. Gupila. Gupila. Okyamo. Ay! Alipugpog! Ay! Pinagkupnak ti alipugpog! Ay! Ama Bubod, agriingkan. Agriingkan. Sino ka? Saktay tao anambaan, apinanaganam iti kulas. Ha? Ay, jak amo dahi ta ngay bagbagam. Awan ti amok atao anambaam. Wen gayam. Intayab ti alipugpog ti lagip mo. Sika, asino ka? Ha? Asino ak? Ne. Asino ak nga baysaw? Anya nga iti nagan ko. Nalipatam ti kina sa asinom. Ngam ibagaken ka. Gaputa manipod ita. May kan ka iti naidumduma agalad. Anya? Di ka agkiram. Mulagatan na ket imdengam ti orasyon ti talugading amaited ken ka. Ha? Ay, nagkinam. Asino nga taday ti atao? Naggap-gapuan na nga ta. Sika, ama Bubod, galot-galot. Ti kalakayan iti purok at tirad-tirad. Ha? Ken maingel aman nakigubat. Amay sa kadagiti ng salbar iti pagilyan anakay tawan na. Sika, tinaikari. Ken na ituding amay kan iti naidumduma a kinapigsa. Manipod ita. Awanen ti balikas ken ka anadagsen. Gapu ta maibilang kametten apasurot ti amak nga ari ti angin ani ari ilos. Anya ti marikriknak. Kasla nakapigpigsaak. Awan sapay kit din perayoma. Panagnagam anapigsaka. Umulog ka dito'y balay mo. Ket mapan ka iti ayam ti dakkel a bato. Bagkatem dayjay, ket itingal mo iti balay mo. Ha? Agir-irigan to'y balay mo.
amangan tukat no matuang. Iso ating alam. Nakarikap mo't day tabalay ni Apong Bubod. Dumawat ako may tinambaan. Akino na niya ulit bundan ngayon baklay na ngay nyawid. Ay, sayang. Mayat ngay law kiti binugbog ka ng tibaboy tinambaan. Ha? Nailukat ti balay. Ay, adamot gayam ni Apong Bubod. Ni. Papanan na nga ta. Ay! Mapan iti ayan ti dakkel a bato. Agsaksakit lakit di ti buksit na. Iti nga minlingad day tadakkel a bato ti binigat a paglingadan na. Tunggal agsakit ti buksit na. Ha? Anyat ko na ngay. Ala! Bagkatan na ti bato! Babae, tumalyaw ka. Ada tao iti likodak. Nagtaan. Sino ka? Itala makita ka dito'y purok mi atirad-tirad May sak agang ganay. Ngam uray makikita na kita. Uray agsarsarita ta. Awan to ti may bagam, may papan kanya. At dagagaram iti lakay, iti dayta abalay? Wen, at nakidawag kan kwa na. Sige, agpatuloy ka. Mapana ko ni Taya ni Apong Bubod. Sino nga taday ta? Ay, amangan mo't nung amo ni Apong Bubod. Isunti pagdamagag. Ha? Tidakkel abato. Nayampir iti balay ni Apong Bubod. Apong Bubod! Apong Bubod! Anyat inaramid mo ti dadakkel abato. Ha? Sino ka? Na, di nakamamo? Sino siyak ni Sunay nga anak ni Purina, kaanakan ni Bundad? Di ka mo. Hala, umanaw kan. Panaw! Ha? Agawid kan babae. Ket awan to ti malagip mo, iti umay mo dito. Awan to ti sawem, may papan iti dakkel abato. Agawid kan, babae. Wan, agawid akon! Di ta kayon! Ita, mamati kan iti kabaalam? Ay, uwan. Sinabailak na intingal ti dakkel abato iti balay ko. Mamati akon! Ha? Nasayaan. Ita, pasing kadak nga ruden, dayta at halugading mo. Kat agsublikan, iti kasisigod mo. Anyati! Nay! Anyati napasama ka niya. Sino ka? Daytoy tipudno alangan Nicolas. Ti tao anambaan. Ha? Kaya't ko asikamot lang timang panagan kanyak. No pinanaganam iti kulas jay tao anambaan. Anya mati panagan mo ita iti prinsipe, nga anak ni Ari Ilos, nga Ari ti Angin. Ari Ilos. Ilos tinagan ti Ari nga amam. Wen, anya mati panagan mo kanyak. Ited ko ken ka ti karbangan amang panagan kanyak. Iti kadak ita dito'y planeta adaga. Di kwa. No Ilos ti amam. Di panaganan kamat nga rod iti Agilos. Agilos. Siya ni Prinsipe Agilos.
May saaganggan na ti insangbay ti alipugpug dito'y daga, ana panaganan iti Prinsipe Agilos. Ngarod gagayem, padaanan nyo dagiti malaga nga istorya iti pannakigasang-gasat ni Prinsipe Agilos. Dito'y drama tayo ana pauluan. Alipugpug! Manipod iti tugot ti pluma ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Kirby Rillera. Musika Jun Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.